Sithusa abantu abaningi isitori sikaSisi othi simkhathazile impilo yobuLay Queen nokuthi kumele alale nabantu abafile ukuze attract-e abantu abanemali. Guys, this girl uthi wafunda kanzima futhi ubeyimisele emsebenzini wakhe wesikole. Wafunda kanzima, waphasa, wagraduate. Emva kwalokho ubebheka umsebenzi lokho engawutholi. Ifamily yakhe ibibheke yena. Hayi uthi ke once lenyana day ku-social media ubona this girl ababefunda naye. This girl lena uthi wadropa out lo girl lo. Kwakumuntu nje vele ongasithandi isikole, onganandaba nesikole nje. Uthi umbona nje noma uxoxa ngesikole ukuthi useyambora. Uma kwaphatha indaba yamabhuku nje usuyambora. Uthi lo girl lo wayembiza ngo4 eyes yena lo girl lo munye anonymous. Uthi nje ehlezi nje ethi hey wena uyasithanda isikole yabo. Uthi mayifikile vele like she will polish her nails, amenze inwele bebe bahle nje amlungise kahle, umbona ukuthi uyayithandela nje impilo yokuzenza nje ugelo omuhle yabona, akanandaba nje nesikole. Uthi ke this girl nango kusiyambona ku social media ke ugirl apparently she's doing well. Ugirl udriver expensive cars, ugirl uhamba ama expensive hotels, ama-trip nje uphila kahle, uphile enhle. Ugirl wakhile kuba unendle enhle, unemonto enhle, uthengele ubhuti wakhe imoto for i-21st birthday yabhuti wakhe. Hayi ke uthi hayibo ngimangala uthi hayibo lo girl ngoba phela wayeka isikole. Uthi hayi ngisho ngithi cha wenza kahle bo empilweni. Uthi ke hayi mina ke ngapha ke impilo iyangibhedela, anguthola umsebenzi, ngifundile ngaze ngaqhubeka isifundo but still umsebenzi anguthola, ngiyahlupheka ekhaya. Bebethembele ukuthi vele yonke into isizoba right since ngagraduate but nje nabo usuyabona bane depression, bayabona nje ukuthi vele impilo zama ayihambi kahle. Uthi ugirl ngimbone advertise ama-perfume ngelinye ilanga ayibhalile if you want to be a business woman ngithinte nanti business. Uthi hayibo ngithi hayi kusho ukuthi imali yakho uyenza lapho. Uthi hayi ngim-inbox hawu hello njani shapu, hayi nami ngi-interested kuleli business leli, ngizwe uthi ufuna abantu besimame abayimisele ngokuthi bafuna ukuthengisa ama-perfume benze imali. Uthi ugirl athi no it's fine, thatha nansi number yami ngithinte. Uthi ugirl hayi ngimfonele. Uthi ngiyambona ukuthi cha kangikhumbula isidalo. Uthi mangikhuluma naye ngimkhumbuze ngithi mina hayi ke uyangikhumbula yini. Athi hayibo ubani? Uthi awusasifunda sonke. Athi hawu ubani? Athi u4 eyes yabo. Kusho ugirl wayefaka izibuko that's why imbiza ngo4 eyes. Athi u4 eyes. Athi hayibo ngiyakukhumbula wena. Hayibo. Athi hayi okay fine, ngicela ukuthi sihlangane yabo. Okay fine. Uthi hayi mabahlangana ugirl ke uthi nje vele ngimbekele isitori sami, ngimtshela ukuhlupha kwasekhaya, ngimtshela ukuthi ekhaya nje kunzima, isimo sinzima, akukho right. Uthi ugirl athi hayi ngizokusiza mina kodwa kahle kahle mina ngithengisa ama-perfume yabo but nje ikhona indlela engenza ngayo ukuthi ngenze imali. Uthi ugirl ngithi at this point anything I'm down to anything. Uthi ugirl lo athi ke hayi alright fine, ma uthi uzimisele noma ngabe yini alright. Uthi la siyakhona njengoba usudecidile uthe anything, ngicela ukukutshela ukuthi there is no turning back masiya lapho. Uthi hayi ugirl sihambe ke masifika kwenye nje i-building. Uthi le building nje kuthulekile, kuyasabeka, i-building enkulu. Uthi hawu mangifika phakathi ngiyanotice ukuthi hayi mani kusemoshari la. Uthi hayi masifika emoshari sithola amanye amantombazana awu8. Before that uthi ugirl amwona athi ngicela ungitshele uma usukuma period, then mawusuma period khona la ngizokusa khona. Then ugirl kusho ukuthi mayisema period kamtsheleke. Uthi masifika kuleyo building leyo isemoshari hayibo. Uthi masithi sithola amanye amantombazana awu8 amile lapho. Uthi ugirl anginikeze igawuni yabo, lama gawuni ngathi awasesibhedlela yabona kodwa imnyama, amnike nephedi futhi elimnyama ukuthi agqoke lona. Uthi hayi sime lapha kuqhamuke nje umama nje we-Nigerian. Mayifika lo mama lona afike abanikeza amaphilisi amnyama, bewaphuze ke lamaphilisi. Uthi hayi masiqeda ukwaphuza lamaphilisi lawa siqale nje vele sibe honi, sibe aroused nje yabona, sibe semdlandleni, sifuna ukuthi ngathi singalala nomuntu wesilisa manje. Uthi ugirl lo mama lo makaqeda lapha athi yena okay girls ngilandeleni. Uthi hayi bemlandele vele. Mabefika ngale kufika idumbu, uyayibona ukuthi zifresh sesezintsha abantu abasanda kushona. Uthi lo mama lo ayijova. Mabeqeda lapho uthi akazi ukuthi kwenzakalani, kwaba ngathi kuna something nje take over, bayibona sebeyisiza ngazo, sebelala nazo. Hayibo uthi lapho kumunandi be-enjoya nje yazini, kungazathi nje into enormal, kungekho futhi ophikisana nalento eyenzakalayo. Uthi hayi mabaqeda lapho uthi ngazizwa ngiyidizi ngalala.
kwathiwa bavula amathanga-ke abawavule ukuthi this lady-ke bekukhona into ayikhiphayo-ke kubona-ke la ngaphansi. Emva kwalapho betshela umthetho-ke kuthiwa manihamba lana nihambe ningabheki emumva, ningakhulumisi umuntu nize niyofika la nihlala khona. Nilinde-ke nize niphume-ke kuma-period, then emva kwalapho bese niyaqala niyosebenza. Uthi hhayi masibuya lapho vele-ke uGeli lo sifika endlini kaGeli. Uthi indlu kaGeli inkulu, but one thing eyenzakalayo endlini, uGeli ngazathi akekho comfortable ukuhlala endlini yakhe. Ngathi umuntu khona umuntu ophethe khona umphathi waleya ndlu. Uthi indlu kaGeli iyabanda, 2 akuvumelekile, uyamtshela angathathi iy'thombe, akufuneki ama-flashlights phakathi endlini, angabanga umsindo. Uthi i-TV ikhaliselwa phansi. Uthi ngimangale cause lo muntu ku-social media uwumuntu obhabli ophaphile nje yazini, but la endlini nje ngazathi khona umuntu akamsabayo, uyabona. Hhayi uGeli lona athi-ke hhayi hamba-ke ngizokubiza mase seku-right. Nangempela-ke athi ungitshele uma uphuma ama-period. Nangempela ukuthi uGeli ngimtshele ukuthi sengiphumile. Athi woza uthi hhayi emva kwalapho bemthatha amuse ku-shopping bethenge iy'mpahla zamabhedi vele-ke bebuye nazo-ke. Uthi-ke naye befake iy'mpahla, uthi ama-makeup amfake amawivu, kufakwa ama-stiletto behambe beklabhini. Uthi yes sathi masifike eklabhini sasinqakwa ngapha nangapha amadoda anemali ebafuna lana la. Uthi emva kwalapho-ke hhayi amadoda lawo ukuthi sihambe-ke with this strange man, siyolala nabo-ke, ubuye no-50K no-30K. Beqale nje uthi vele hayibo impilo yami vele ibe fast nje, vele siyahamba njalo siyahamba siya kula maclub lawa aziwayo ukuthi la e-South Africa nje ayabiza, yabona. Uthi emva kwalapho-ke hhayi sengithola imali, sengenza imali ekhaya, ngiqamba amanga ngithi-ke yena ngisebenzela this big company ye-perfume, ngiyi-manager khona. Uthi ajabule ujabule umndeni wami, qale ngakho ekhaya nani. Uthi eventually like I just got tired nje of this life because it was draining. Uthi then emva kwalapho cause bekumele beye emoshari like 2 times a month, befike belala nalezi dumbu. Uthi-ke watshelwa-ke that Nigerian lady owayewumama lapho, batshela wathi-ke there is no going back in this life. Kumele uhlale uyenza lento le and uhlale uza la. Wa-disobeya iqueen, kusho ukuthi izinto zakho ngezize zihambe kahle. Nalo Geli uthi wangidonsa ngendlebe lo mngani lo, wathi nje uze ungalinge uthi usuzama ukuphuma or ubuyele emumva or udisobey ama-rules because it will turn ugly, angeke kuze kube kuhle. Hhayi uGeli lona-ke uthi-ke nje sengikhathele, usesengikhathele, angisayifuni nje lento la, angisafuni ukwakuya lapho. Uthi manje sengiyaqala ngibona ama-shadows, amadoda ayagetherisha la kwami. Uthi akulaleki, ngizwa ama-screams nje kunzima. Uthi sometimes kunoku-sleepwalker ngiy'thole emathuneni. Uthi sengikhathele ngidinga usizo. Guys-ke uma kube khona umuntu enimaziyo ongamsiza uGeli, ake nizame ukumnceda-ke, nimi-advise la kuma-comments.